harus fokus radio balik. Coba. Cek radio. Masuk Pak. Pak. Kalian semua di mana? Di Samsat Pak. Di pelabuhan Pak. Tetap kayak yang tadi. Ayo. Terima, masuk. B. Masuk. Rencana nggak berubah, kalian tetap berpindah radio nanti. Pindah pada 9 Pak. Kalian pindah radio nanti, tetap rencana seperti semula. Oke. Om polisi. Om. Ya, izin 811 kodokan bagus. 43 Pak Nikola. Mekanik. Oke, semua regroup ke Samsat ya, untuk Primob ke kantor pusat. Ini truknya ada di Motor lagi rusak, Nom. 65. Truknya masih ada di sana kan? Iya, betul. Pak Leon, ini mau mulai dari koridor 165 atau mulai dari Gini, itu truknya masih ada. 165? Nih, ada 4 di sini. Isinya? Udah ada di sini 4 semua. Oke, bawa langsung ke area 29. Semua regroup ke sana. Izin bertanya untuk anggota yang di Samsat apakah langsung ke koridor 29 apa stay di Samsat dulu dan tunggu Betul. komando selanjutnya? Langsung ke 29. Siap. Karena 29 ya. 4 truk 10-8 menuju koridor 9 ya. Saya butuh 1 supir lagi itu. 10-8 Pak. langsung kemana Pak? 29. Sini, Pak, cepet, Pak. 86. Oh, mak. Aduh, Pak, mohon maaf Pak, ya, Pak. Parah Oke, banget. gunakan kendaraan yang bisa kalian pakai, ambil flash, prepare langsung ke area 29. Truknya dibawa ke sana ya. Tuh, langsung ke 29. Ini truk Prepare dulu, Pak, Pasang dengan radio, flash Pak. dulu, Pak. Apa pengumuman akan dimulai peleburan senjata dalam 30 menit ke depan. Kita akan menunggu pihak tentara juga. Sap. truk sudah Naik memasuki motor ya, area Kang? koridor 29 ya, dibutuhkan anggota secepatnya. Barang-barang lain ntar kan berikut belasnya juga. Kamu di jalan. Samsat dulu. Halo. Truk 1 dan 2. Masih ada. Landas terus dulu, Pak. Ini buat mobil. radio juga. Prepare kita mah. Yap. Gak jalan kita mah. Astaga, mikir. Pano dengar komando saya? Untuk masuk. Pak Ken ada gak? Masuk. Untuk
pengumuman diinfokan untuk akan dilakukan peleburan di area 29 untuk lalu panggilan terhadap seluruh walmil Astaga yang mikir. sudah ditunjuk tadi ke area 29. 86 untuk Pak Aceh. pengumuman segera saya buatkan Pak dalam secepatnya. Mas Acil apa ini? Bengkel apa? Udah, terus ini Over truck on TKP. dari bengkel kali semua ya? Link to radio ini bagaimana ya Pak? Mau dilanjut atau kita ada titik kumpul kembali? Untuk titik kumpul ke area 29 segera. Baik Pak, terima kasih. Siap siap. Sama Ling. Tuh, Peter Pak masih diperlukan Pak. Bener kamu setimpah. Tabrak aja kok, tabrak aja. Aman gak Boleh Pak? pas saya jemput saya di TKP. Kamu turun dulu itu tanggung jawab. Wah, Turun dulu tanggung jawab itu kasih perubahan. Supir saya SIM-nya mati. Siapa sih Pak? Bukan saya yang bawa mobil kok. ayo sini cepat. Naik Ren. Ini sudah semua di 29. Masih area 10 Pak. Sudah dilakukan. 10-8 Pak. Oke. Berapa? Pengumuman itu akan di Res robek kasih gua perban 5 ya. apabila semua sudah di area 29 ya. Kok kamu beli dong? Beli dong, modal dong. Mau beli gimana, Bang? Nanti dari area 29 kuasa di Medan. Udah minta. Weh tadi aku nggak Kita nyangkut tidak tahu loh. apa yang akan menghadap kita kembali. Gimana sih? Pengumuman Goblok. sudah dimulai. Tinggal Nabrak kah? Nabrak. Nabrak Pak tadi Pak di mata saya. Nabrak. Di kanan, Kol. Oh, sorry. Sini aku mau. Kol. Udah penyok lagi mobilnya Pak. Sorry. Tamet. Biasanya lah ya. Tabrak terus Pak. Pak, habis ini tes SIM lagi ya Pak ya? Habis ini tes SIM lagi Pak. Kenapa diem ya? Nanti kesantet lagi. ND, berapa ND? Gak ada Wah, Pak setup W. kah? Tetap dong, aduh. Pojok. Cepet Kol. Ih, Koli kebanyakan muter cowok. Iya, nyimpan dulu. Udah sini. Kejauhan aja Udah, deh. bagus. Negatif. Tidak ada barakuda. Kol. Kalau mau emang bawa saja 3 untuk ya silakan. Saya sudah bawa 1 nih Pak, dikeluarkan Pak Rais. Oke, jangan keluar. di kantor. Virtual gesture trade silakan 1122 kantor pusat. Ayo jangan lama ya, 5 menit lagi kalau nggak saya langsung up pengumuman. Oh, itu bukan itu. Ah gila modal nekat nih. Kayaknya ada ganti otot. Nah, ganti ototnya. Ini blokadenya jangan di tempat sini, di gerbangnya persis anggota. Tidak. Ini kalau semuanya jaga belakang, Kita gampang diras kalau jaga belakang ini. silakan Pak Fano Pak Miguel. Kan saya bilang komando Twitty dari saya jangan ada yang membantah. Kuasai setiap medan di area 29. Ini masih Apa, banyak tempat yang kosong kok buat kalian isi. Pak Leon, ini Masuk. Wamil boleh merapat kembali kan Pak? Silakan. Polisi mengayomi. Tapi tidak Asep mengayomi boleh cu. masuk Asep kembali. Asep. Apa nampak? Aku sendiri di koordinat 29. Pavano tentu Pavano 29. Gila masuk kota tiba-tiba pengiriman anjir. Sama helmku juga nggak kesimpan ini. Ini
Kimi di radio. Raptor berwarna bunglon izin memasuki lokasi apa ya? Siap, Ibu. 86 bunglon. Ibu Tento. Nggak ada face, nggak ada perban. Masuk Pak. Tentu. Koordinat 28. Mas Manto Tentu, Mas Manto. Ada pak, kantong berapa pak? helipad Kampol Pusat, Pak. Saya Koordinat 28 ini Pak. Pas banget, tinggal 4 bagi 2 ya pak. Oke. ada apa, Pak? Terima kasih. Baik Pak. Tunggu ya. Masuk Di kan? atas ya. Butuh orang Pak jaga tangga kanan luar nih Pak. Kalau bisa yang berani mati Pak. Wah, saya siap. Enak lah. Wah. Avanos 28. Apalagi tuh. Pagi Bu. Belum berenang kah? Di Panggala apa pengumuman? Pagi Bu, saya udah di atas Pagi Bu. Diperjelas lagi ya, untuk 30 menitnya 30 menit WIB yaitu diperjelas waktu Indonesia Budi. Pak izin, ini ada tangki, apakah boleh diseledakan dulu? Patutnya membahayakan anggota ketika terjadi penembakan ya ini. Silakan. Pak Budi, saya mau tembak tangkinya. Pak Budi, awas Pak Budi. Kalau memang dekat, diteriaki saja Pak, tidak perlu radio. Pak, saya tunggu di belakang. Saya mendengar tembakan. Tembak tangki, Pak Leo. Indonesia Budi 81. Oke, ini komando saya 3 anggota di atap ini ya. Hangar. Pelurunya nggak nyampe Bang ya Pak? Sampai nih Pak ke bawah. Anggota. Ah, ini di tangga belakang kanan ujung itu butuh orang banyak. Abrak. Saya di atas tower Pak ya. Di atas kren ini Pak, pengangkut kontainer. Izin Pak, ini terus. Ratakan man, iya cu. Modal nekat nih, peluru 33 nih. Nggak tahu kalau nggak ada JNE anjing. Ada, Pak. Tiba-tiba Ada, masuk Pak. kota JNE anjing. Tunggu di pintu masuk depan dong, servis Barakuda. Alfred itu. Di ini Pak, tangga depan Pak. Atas ke kanan. Udahlah sini, udah sikat sini. Saya di sini Pak, spot tadi Pak. Izin yang untuk mekanik di mana? 28. Mas kau deh. Mas. Apakah ada bedit? Ada Pak di ujung Pak. Udah 8 Pak. Di ujung di dekat ini Pak. Truk Pak. Bersama Bulakan, Bang. bersama Ayang Pak. Nah itu Polantas kejut. Itu bonus Pak kalau ada yang. kejut tuh. Ini tangga ujung kanan belakang nih butuh orang apa ya? Gak ada orang sama sekali soalnya. Ayo Hejin boy. Kanan belakang pun apa? Langsung gak itu nih. Ujung kanan belakang koordinat 13 tuh dekat koordinat 13. Wah di sebelah. Wah anjir, ketutupan. Itu di seberang kiri kita. Paleon. Baik. Kita kemana? Melihat. Di sini nih.
Hijau bos goblok. Ini roaming Pak, jangan Jangan ngumpul. Kelompok. Cuy, bersatu. Polantas rapat. Polantas rapat. Polantas rapat. Hati-hati ya. Sini aja Polantas. Polantas rapat. Polantas ini Polantas. Kita main di bawah aja, Jangan udah di sini. Polantas. Polantas pakai helm sabara kenapa tuh? Kan itu bukan helm sabara, Pak. Valen, ini ada beberapa peloton di area atap, saya izin agak mengarahkan ya. Iya, makanya saya tadi negatif, kalian berjalan sesuai insting kalian. Kita tinggal ngumpet aja ya kan. Jangan berisik. Apakah ada Jupiter mengudara, Pak? Kamu disakti, Pak. Tanggung jawab dipegang. Oke, Bu Tenti. Ibu. Tentu, Pak Asep. Dari atas, Pak. Saya di pintu depan. Apa pengumuman sekali lagi? Pak Asep bisa ke depan ini nggak, Pak? Sini Polantas tangga. Kita udah putar, fotonya di bawah, kita udah putar. Jangan. Udah sini. Foto aja, Dengerin. Polantas sini. Polantas dengerin. Ntar kalau misalnya di sini masuk, kita ketembak semua, kita lari ke belakang sana, Cok. Mereka masuknya dari sono, dari gerbang gede. Ya udah kalau misalnya dia masuk lewat sana, kita push turun semua lewat sini. Iya, makanya kita turun di bawah kita di aja. atas dulu. Ya udah di atas dulu, Bro. Sabar, dengerin aku. Karena ada yang Dengerin aku. Kan, sabar. Ini kan di bawah ada ruangan yang itu kan. Mungkin yang di depan sebagian bisa ke tangga kanan belakang, Pak. Let's go. Polantas rapat. Ayo. Polantas on top, baby. Polantas hidup. Katakan tampan gaming mau parah cuy Asep cuy anjing. Asep udah lihat Polantas air aja. Di mana? Ke belakang, Pak Polantas. Ini ada Blamun kan? Sudah ke sini. Jupiter mengudara siapa? Jupiter. Tinggal mana sih? J berapa? Lo ada Pak Prem kan di radio gabungan? 29, Pak. Dari Prem pindah ke radio 22 ya, Pak? Valeri sudah 29. J berapa kamu? 27, Pak. Oke. Untuk Jupiter tetap mengudara untuk mengecek area sekitar. Saya takutnya sebelum tentara datang ada hal yang tidak inginkan ya. Pak, izin udara. Anjing masukan hijau bikin ruwet. Iya cowok anjing. Ngumpul bareng-bareng kayak semut. Kanan belakang sendirian, Pak. Baik, untuk menanyakan lokasi, kalian bisa teriak saja ya kalau di radio tidak diperlukan. Saya sudah bilang untuk mengisi setiap sisi yang ada. Bisa dimasukin gak sih? Tembakan. Oh, ini ngancurin yang selamat. Mana satu gerak semua lagi. Iya cuy, orang satu aja, satu komando satu orang gitu kan. Aku aja mandiri anjing. Ini untuk benda yang akan meledak, tolong dihindari dan tidak perlu ditembak ya. Ijo apa sih? Takutnya Itu beda cok, ijo Polantas anjir, Kenapa, Polantas. Udah pasang mata Dajjal kan?
Dijauhi Udah, saja dan cuma tidak ini perlu modal nekat anjir, baru masuk kota. Gak siap Kiri ngambil bangunan klip, 29 clear. gak ngambil face, modal nekat aja dah. Pun clear. Waktu sepertinya 25 menit lagi Pak, waktu Indonesia Budi Pak. Tanya Pak Budi, Pak. Pak Budi gimana Pak? Ya kalau itu memang sudah waktunya. Sikat aja lah modal nekat nih. Lanjut saja. Nah, dah sikat modal nekat. Pintu masuk clear, Bebe. Pintu masuk clear. Anjir udah ketutupan banget lagi. Susah. Maksudnya pandain kill kalau kayak gitu. Jelas lah orang kumpul semua. Weather tadi warawiri sendiri aja. Kamu pegang klip atau enggak? Pak Tigor dan tuh. Pasukan bunuh diri nih, Dek. Nggak pakai face, nggak pakai klip ya kan. Gas langsung. Store nyawa. Kok sepi anjir? Bisa gila kalian ya. Ayo, bisa. Pasukan Banzai, Demon kah Banzai? Dikabarin, nggak ada yang ngabarin sih sebenarnya. Gabut aja kan, masuk kota. Niatnya mau nyantai-nyantai. Di mana, Pak? Saya menjaga di tangga kanan depan, Pak. Bukan siap bunuh diri. Oh. Peluru habis kan, langsung pakai tongkat lari-lari lah ke bawah lah. Pukul-pukulin. Itu ada anggota yang ngumpul di satu titik, siapa ya? Pak Polantas roaming, Pak. Polantas. Clear, Pak. Mungkin Pak Polantas bisa ke belakang nih, Pak. Tangga paling belakang kurang orang nih. Di Kita belakang udah mengitari semua area, Pak. Clear. Jika memang tidak mau
stay di satu tempat, silakan roaming aja Pak. Ditegur anjing Polantasnya bodoh banget. Dua motor. Gara-gara ngumpul-ngumpul anjing. Iya Pak Sip, satu motor emang 2 orang Pak bisa diisi Pak. Pak, itu siapa yang tembakin ke saya, Pak? Motor Pak. Sampai ya, Pak? Saya kayaknya Sampai, mau Pak. sih, Pak. Oke, di kopi, Pak. Saya dari Ken Kuning ini, Pak. Orang suaranya Robert, Pak. Hah? Emang Ya, iya? bisa dari Iya, saya sih. Kalau di Dari kargo. kurang tahu, Pak. keluar mengarah ke Oke. Ferdinand. Semangat, tanggal 9. Semangat. Di proses borak lama Pak. Saya makan Mereka. masker dulu bentar. Berkumpulnya 86. Pak, jangan tembak-tembak, Pak. sini Pak. Ini kena badan ntar, Pak. Nah, Tigor di stop Pak ya. Bukan saya, Pak. Terus saya lihat Bapak nembak Pak. Izin melaporkan sudah ada satu persis di depan Pak ya. Di tumpukan kren pintu masuk. Betul Pak, satu mobil 2 motor Pak, di proses borak lama. Sekalian ngerumpi, nanti siapa yang open duluan, siapa yang nge-backup. Iya anjir. Nanti bapak dulu ya gitu. Motor berada di Kita belakangan. kargonya sekarang menuju ke depan pintu masuk. Gua cuman Parno sama Mereka satu Dari motor saya sih udah masuk sih. berputar di Rasa-rasanya. bagian kargo. Saya suara orang-orang mengobrol di radio sama orang bicara ini. Patah-patah semua, Robert. Kenapa apa? Dia berboncengan Pak ya, berboncengan. Saya bisa bantu center Pak. Center di kopi Pak. Iya. Bener nggak Pak? Oke, saya melihat. Gila-gila aja. Kayak bakalan saya mission sini, Pak. Robert semua, Pak. Sama sekalian ancam-ancaman nanti kalau nggak mau gue tembak nih. Aduh lucu guyon hari-hari. Enggak usah sih. Pak Kuncoro Mas. Aku berasa bahwa 10-9 Pak. Oke, banyak sekali. Sekali Supanos Pak ya, di jembatan Iya sih. merah di bawahnya. Ya gimana ya? Koordinat 62. Biar nggak tegang, nggak ada klip sama face. Iya sih nyantai lah. Itu. Guyonnya lah, lucu-lucuannya lah. Dan terima kasih. Guyon. Masukkan lawak nih deh. Lawak terus. Pak Asep center lagi bisa Pak? Bentar Pak, saya jemput Pak Budi. 86. Seperti sudah penuh di atas Pak Budi. 10 Di atas seperti sudah penuh Pak Budi. 86. 86. Gitu Pak Tran. Oh ya. Ya Bapak pokoknya semua orang tembaknya. Ya. Sesuai komando atasan saya. Pokoknya ketemu selain wamil atau polisi udah tembaknya yang bener. Untuk yang tadi berputar-putar di kargo. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Nggak ada kan? Oke Pak. Panas. Banyak tanya ya wamil ini Pak ini. Dan mereka berkumpul di koordinat 62. Mana Pak Alpra? Satu motor memasuki area. dicepuin kamu. Oke, satu orang tadi, satu motor tadi mau masuk lagi, Wah, dicepuin. berputar-putar di area kargo. Ready.
Masa aku takutin nanti dari belakang ditembak kena kepala langsung down loh bang. Ya kah? Satu orang, maaf, satu banyak sekali panas di koordinat 62. Motor datang Nih berkumpul face-nya di koordinat 62. face-nya pakai besi aja lah. Pakai tiang nih. Lumayan. Skema lagi, Pak. Yang di atas jangan nampakin dulu, Pak. Gitu nular kah? Kadang iya, kadang nular. Pakai pano jangan nampak. Astaga. Pak, pegang ini, Pak. Mereka rata-rata memakai motor, Pak ya. Motor GS. Mendok aja Dan man. paling Pengennya. satu mobil bagi. Cuma ngendok pun nggak dapat apa-apa. Mending juga diem. Dua motor datang lagi memakai baju yang berbeda. Di sini sampai kan Glocknya. Bapak nanti bisa mobil kok, bisa tarik mundur. Oh, boleh. Ayo, kita tiduran Di kumpulan tadi terdapat baju ungu dan baju Dilan berwarna biru muda. Bi. Apa? Mana? Aku belet pipis banget sumpah. Jangan ngomong gitu nanti ikut belet gue. Aku belet banget tapi sumpah. Gimana ya? Jangan. Itu kencingnya di bawah dengan ada air. Masih aman gak ya buat aku pipis? Aku pipisnya butuh waktu 10 menit, Cok. Pipis 10 menit. Kalian Mas. Bisa aja sih, tapi udah deh. Ini sebelahku siapa nih? Hilman Hilman pak. hijau. Siapa? Saya. Hilm. Iya. Hilman. 12 motor Hilm. berboncengan semua. Hilman. Terus 3 orang Oh, Hilman. solo, 1 mobil bagi berdua. Oke, datang 3 motor Helmmu lagi boncengan. Keras banget kayaknya Pak, warna hijau Pak. Kita beda sendiri. Satu mobil masuk berisi. Nggak tahu pak. Dapat seragam begini. Belum diganti. Nanti diganti. Pak, 2 orang Pak. Oke. Jupiter pakai usaha jemput saya lagi Pak. Saya Tapi enggak Bi, di bawah tunggu mereka kan masih lari ke kiri Bi ya. Heeh. Nah, kita cicilan sendiri Bi yang di belakang Bi. Yang di mana? Nanti kan ada yang larian terakhir. Komando butuh komando nih Pak di atas. Oh, kita ambil yang paling belakang aja. jemputan dari Jupiter Pak. Saya tiba-tiba di bawah tadi. Karena Berarti Pak Helm ini, Pak Helm jangan ngepick dulu ya biar nggak ketahuan posisinya. Aman aman. Pak Helm. Hilman. Yuk. Oh, kok ganti lagi namanya? Kapan kita dirasanya? Udah kebelet banget nih, pengen kencing. Pak, sepertinya saya mendengar ketegangan motor nih, Pak. Ini udah masuk, Pak ya. Masuk Pak, rame Pak. Oke, silakan unit atap. Take shoot. Ada yang di atas banget kah? Di bagian kanan Pak ya. Mau masuk rame Pak nih. Oke, masuk. Pak Vano prepare nggak nih Pak? Tembak nggak Pak? Sabaran dia di bagian mana? Pak ini tangga paling belakang di ras ya Pak, tangga paling belakang. Belakang. Oke, silakan yang di Oke, atap. mereka di tangga belakang. Tangga paling belakang mundur cuma 3 orang. Yang mana Pak? Bantu Bapak belakang lihat kayaknya map sih. ujung kanan Belakang belakang rawan tuh banget, Pak. Cok. Kalau belakang jebol. Tangga paling belakang negatif Pak. Mereka mengeras ini Pak. Gedung yang ada mobil polantas ini. Di mana Bi? Coba. Satu orang menaiki di depan ini Pak. Pak, itu dari belakang ada 1 motor. Jangan turun sini, mati kita. Mereka negatif ngeras belakang ya. Masih ngeras yang di mobil Civic Polantas. Kenapa ada mundur? Dilumpuhkan sendiri yuk, bisa yuk. Ayo Pak Meji. Ada nih, rame nih. Aduh, Rame. Mereka berkumpul di depan mobil Civic Polantas yang sebelah kiri kalau dari arah kargo. Ramai sekali di Civic Polantas. Evo Pak, bukan Civic Pak. Itu utama nggak ada yang jaga. Civic Pak itu Pak. Oh, ada seperti.
Oke, sudah masuki area gedung paling kiri. Wih, gedung paling kiri. Gedung paling kiri sangat ramai itu. Pak Budi sama Pak Mano yang di atas puter ke kiri, Pak. Puter. Puter ke kanan nih, Pak. Cari yang rendahan baru turun. Kan pamit Kedorong. Pintu belakang Jangan Miguel lupa tuh. sisi yang kiri yang pintu utama jangan lupa. Tempat Miguel. Ini ngapain ngumpet di sini, cowok? Sama saran aja kalau emang nggak bisa nahan. Belum pasang mata dajal kah? Udah, cuma nggak kelihatan sama kalian. Yang ke belakang kanan banget nih orang-orang. Miguel kalau mau tarik dari situ saya cover ya. Belakang nih ganti-gantian kita ngepick. berteriak pintu depan ya. Jangan di pintu depan udah ini ya. Proses Pak ya. Rame suaranya doang anjir. Pasang kayak apa jadi nembak. Embot. Harus ada kepanasan dulu sih. Gimana mulutnya itu ya? Siapa yang ngomong pulang dari sini Pak? Sangat apek. Tolong lebih di polisi dan mulutnya. Masa dikirim ya. Main Pak polisi, Pak. Mau bawa kan? Rame gimana dah? Gak ada fisiknya. Tapi dari sini kerasa nggak kita? Takutnya naik. Pak, ada pingsan, Pak. Pak Coach, aman? Aman, Bang. Pak Budi, aman, Oke. Pak Budi dong ya, dari atas. Dia mana sih? Udah jatuh, Pak. Iya, jatuh. Jangan didorong, Waduh, tadi aku bawa banyak klipnya, Pak. Udah, jalan. Di bawah tapi, Pak. Pak, ini nggak ada yang bisa counter lagi, Pak. Ini saya bisa ngepick yang pintu kanan, cuma saya digangguin sama yang keren pintu depan. Hemat Taylor. Iya cu, ini aku gak nembak anjir. Nyantai-nyantai aja lah. Saya cek pintu depan kembali ya Pak. Silakan. Dari situ emang nyampe, Pak. Majuan lagi aja, Pak. Turun. Hati-hati, Pak BM. Aku tidak percaya dengan tanganku sih. Pak BM, Mereka masuk pintu kiri. Dari BM sudah mulai mengeras. Dari BM mengeras. Berarti bantuin yang di atas, bantuin. Jangan lewat depan saya Pak. Wah, dia ada yang tembak. Aku kayak usah servis. Pak, bisa servis hati saya nggak, Pak? Waduh, saya aja sakit hati Pak. Gimana Pak? Gila kau. Nanti titipin pesan ke cewek saya, boleh, Pak? Saya jadi getar. Kira jatuh. Ya, diem ya. Iya, guys ya. Ya elah. Hai. Ruwet. Pegangan. Nice. Good job, anggota. Good job. Pelabuhan lagi kan. Bye. Oke, ente. Ente. Coba kita masuk lagi.
Coba kita lihat website. Sepertinya tidak bisa ya kawan. Lagi perang boy, istirahat guys, lagi masak malah kebakaran. Komennya ada nih. Alhamdulillah. Sorry guys, sorry. Tidak hasil tambang. Website lucu-lucu anjir. Asep. Balik Sep ke Garuda Sep. Ganti lagu lah, lagu asik ya. Bentar. Di kota kita ada siapa aja sih man? Yang dari desa kita ya, ada Mori, Budi, Dilan, Niki, Clays, Sabda. Bentar lagi ada Prahasta alias Hexa, Lewis, aku, terus itu sih yang gue kenal, sisanya nggak tahu cuy. Aku nggak bisa masuk Garuda cow, gara-gara pakai sound mode anjir. Tapi anehnya di kota kita bisa. Nggak ngerti lah. Ngobrol-ngobrol aja Sep, sini Sep lah. Sambil masuk lagi, bentar lagi. 2 kali sih ini jatuhnya. Mau nyetel lagu lain kopi kanan. Waduh, OTW ngedrift pakai bus polisi. Kebalik iya anjay.
Berapa lama kah ini? Udah modal nekat, matinya gara-gara alien. Pokoknya tuh aku sekarang nggak bisa masuk Garuda save anjir. Itu aja gara-gara pakai sound mode. Gara-gara ada cheater kan nggak tahu. Biasanya kayak gini biasanya apa ya? Overload sih orang di kota kebanyakan, itu kan antrian rame juga. Agak sedikit goyang servernya. Lah, headsetmu rusak cu. Rusak gimana? Kok kau tahu anjir? Kok kau tahu sih? Coy, headsetku rusak anjir nih, bunyi nih. Dengerin. Ada baut yang lepas headsetku. Tapi suaranya normal, cuma kendor aja part di dalam nih. Lagi nggak punya obeng. Obeng kecil nggak ada. Ini Sep, podcast Sep. Temenin aku Sep. Belum download cuk, source kota kita. Ada kok ini anjir, disediain di webnya. Mana ya? Nih kota kita Cace tuh. Udah ada. Kita dari nol lagi cuk. Kan kalau di sebelah kita kaya, di sini kita miskin. Main apa nih guys? Apa mau mabar? Main apa? Fall Guys. Server kita MT hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
Udah aku hapus, apanya tuh? Mobile Legend gas sih kalau bisa. HP gua kentang, anjay. HP gua kentang, Sep. Akun mah ada, akun dipakai temen, itu punya gua resmi. Cuma HP kentang. Jadi tak kasih biar dia main akunnya. Sambel. Main sama siapa tapi anjir? Kentang mana bang? Sama saya yang bang, yang RAM-nya 216. Gini. HP gua tuh bukan kentang di RAM sih. 216 sebenarnya cukup main ML. Tapi gua kentang di baterai bocor. Jadi kalau tiap main game aja cepet habis. Makanya uninstall game. Jadi gue berpikirnya udah game tuh cuma di PC aja udah. Di HP nggak ada, HP cuma buat WA. Intinya HP khusus komunikasi, PC khusus game, aktivitas lainnya lah. Mana kalau baterainya berkurang, lag-nya sampai duniawi. Itu panasnya sampai ini, cu. Sampai pintu neraka aja tuh tahap pertama kayaknya kalah tuh. Langsung panas HP. Tinggal meledak doang. Bisa buat nyetrika baju sama goreng telur. Itu bisa ngeringin ini yuk. Duit basah tuh kan biasa taruh di pinggir kulkas. Taruhnya atas HP kering.
Sampai kapan ya guys? Kita lihat dulu website ya. Kalau emang lama banget. End stream. Kita main Red Dead ya lah. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption roleplay gimana dah mainnya? 5M juga kah? Kan banyak cuy game kayak Resident Evil, Maniator, God of War, Assassin, Creed sambil nunggu juga. Coba ya, sambil nunggu Red Dead ya lah. Apa PUBG? Pakai Red M kalau nggak salah. Oh, baru tahu cuy. Sayangnya Red Dead tidak diskon anjir di summer sale, padahal gue nungguin. Red Dead aja. Cuma Red Dead gue yang you know lah, nggak online. Mari kita nunggu hari Natal untuk mendapatkan diskon. Iya cu, diskon sih RDR cuma 300.000 aja, 50% ya anjir. Kali gitu kan jatuh kayak GTA 5 kan. Kalau bisa sampai gratis. Kita story aja lah ya. Untukmu agamamu, untukku eventnya. Ya cu, kita harus berterima kasih anjir ke agama lain, karena kalau nggak ada mereka nggak ada hari libur. Pusing-pusing lagunya ganti cok. Gila lu, RDR aja terendahnya begini anjir grafiknya. Gokil emang. Tinggal satu misi sih. Bentar, cek website sekali. Ente mobil gua, oh belum. Yep. Morning, Arthur. Yep.
Nggak tahu sih ini di stream patah-patah apa enggak, karena ini kan tergolong game berat di grafiknya ini. Oh udah ada lagu cu di RDR bawaannya. Ayolah diskon RDR, saya pengen main roleplay. Coba dah, biasanya grafiknya langsung burik nih ketemu rumput. Anjir. Di GTA 5 aja langsung burik kan ketemu rumput cuy, langsung kayak kertas sobek anjing. Tapi nggak nge-lag ya? Emang bagus ini game, bagus banget sih. Apa kabar konsep? Udah main di kota mana aja kau? Kalau gabut coba ngerusuh. Bentar. Kita bisa ngebegal orang cuy. Kalau di GTA 5 ngebegal tuh pakai GS. Di sini ngebegal pakai kuda anjing. Brengsek. Ada begalnya juga. Emang harga tidak mengkhianati grafik. Iya sih bener. Sampai gue berpikir gini loh. Kebayang gak sih kan kalau GTA 5 impornya tuh masukin mobil, masukin ini. RDL roleplay apa anjir? Impor kuda anjir. Kan gak banyak ya modnya. Jadi tuh RDR berat di grafik, bukan berat di mod anjir. Karena look low grafik segini anjir. Bagus banget. Iya kudanya ada nosnya. Anjing itu lucu banget sih anjing, kalau beneran lucu banget anjing. Nih, fun fact-nya RDR ya. Ini kan cutscene. Cutscene itu kan berupa video, bukan game. Ketika masuk cutscene, grafiknya jadi HD apa? Medium ke high lah. Gokil emang. Tuh, rumput-rumputnya keren banget sih emang. You're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, huh? Grow up. And let me come on the raid with yous. Raid?
Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I Keren, might kan? as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Buka anjir, buka Instagram. Sorry guys. in fact, don't tell me. Jadi I aib kan. already know. You're threatened by me. Threatened by you. Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. Oh, grafiknya berubah jadi high anjir kalau cutscene. I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Ah fuck lah, misi malam males banget anjir. Karena sekalinya gelap tuh gelap banget, cu. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses, love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right then. It's on. Gelap banget, monitor gua tuh monitor sampah anjing. Misi malam gelap banget. Let's go earn some money. Ah nggak lucu, nyetir lagi bukan nembak. Hey, all the horses untethered? Think so. This is too slow. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's Iya. Mana pergi nih? time to spot the oil wagon. They see this blocking the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, picks up a new team of guards at the state line, so shouldn't be too much in the way of guns to deal with. Sumpah gelap banget anjir, nggak lihat jalan. And you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. You're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar that you're gonna buy at breakfast. Gagal sini misi, nggak kelihatan apa-apanya. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched. Pakai masker lu guys. A squirrel or something. Tali senjata. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. 480 serasa 1080 anjir. Iya cu, apalagi kalau cutscene kan video berubah jadi high anjir, keren banget. Monitor lu kali cu, iya cu, kan gue bilang monitor gue sampah sep. Monitor gue sampah. You know, my dad always used to say, not this again. Fine, damn you tree. Sulky, angry, Scarface. A right barrel of laughs. They're left here, towards Rhodes. Nih, kalau di GTA 5 naik Raptor. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast, take charitable donations, and make sure everyone behaves. Little Mr. McGuire, you focus on the baggage car. Grab any valuables you can find. Jauh banget ke sini anjir. Oh, bentar lagi. So, what are you doing? So, you were saying? I'll run point. Keep an eye out for outriders and the law. Help you three where I can. All right for some. Cherry picking, I call that. Gila, slowly sekali. We'll be out in the middle of nowhere, so it'll take a while for any word to get to the law. But we should still move quick. Aye, aye, Scarface. Kakek moyangnya Raptor, iya cuy, ini kakek moyangnya Raptor anjing. We're at the railroad. Just carry on a bit further. Yep. Aduh, gelap banget anjir. PGA gue 2 GB loh guys. Main ini low tuh asik banget. Stop the
wagon over the tracks. Kuda batuan. Folks, we handle this right. Nobody needs to die here. Nih kan beda kan cutscene tuh. Bagus banget. Gila emang. Karena kan cutscene video. Mr. Marston, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, Nah, ngerampok nih guys. order. And you? I'm gonna make sure she slows. Let's do or die with you. I like it. Get moving. Ngerampok nih guys. Walkthrough nggak nih? Kalau walkthrough gas nih. Gila, cepet banget ini. What's going on here? What's going on? Nothing good. Beli Vega dong man, lagi gurih nih harga Vega. Need to get up there. Naik Finish lagi up anjir. here. Join us on board. Hey, go on. Get on there. Faster. All yours, Captain. Or go on ahead. Naik lagi anjir harga Vega. Everybody stay calm and nobody will get shot. Go. Everything you got. Ngerampok nih. Please stop. There you go. Let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag's full. Please, please. I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? I don't want to get... What's the problem here? Please, please. Deal with these two, will you, Mr. M? Honey, Don't do this. Just give it to him, Thomas, please. Okay, come on. Okay, in the bag, everything you got. Keep it coming, don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I'm gonna count to 3. 1. Oh, nggak mau bayar ente. Kalau di Indonesia sikat. Damn it. Sick is better than dead, lady. I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can... Ladies and gentlemen, this is Sir Robert. Let's make this quick. Yeah, you go ahead and look for the baggage car. Right, Jack. Tough guy, huh? You sure about that? You show this son of a... Menyerah pak ya. around here. Menyerah atau anjing berasa RP banget. Berasa RP. Everything you got. Money, valuables. We ain't leaving till this bag's full. You won't get it. HP radio. Let me hand you over to my friend then. Oh, nggak mau bayar. Smart about this. Nggak mau bayar. Come on, cup it up, people. Don't be shy. Everything you got. Let's go. Hai guys. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Okay. None of you folks move a muscle. You hear me? Kok gua ke belakang? You alright? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? Iya. Gila, bisa nggak tuh? Keren bingit sih. This time I'll look and you provide the cover. Try my best, brother, but I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Very funny. We'll take that. Apa sih? Udah. I
Gonna have a right out lump on me head. Ada perlawanan minus 1 kepala, iya nih, ada perlawanan minus 1. And this racket's in there. Oh masih? Bastards. Ngambil Just apa? keep your eyes peeled. I'm doing me best, all right. I know. That's what's worrying me. Cincin. Jesus, how long does it take? Maksudnya suka goyangin mobilnya kah bang? Apanya tuh? DRDR itu gak sih man kalau di GTSA di klakson suka ngikut? Enggak lah bodoh. Anda terlalu ngasan ya masa ini ngas sekali ngas. DRDR tuh pakai kuda gitu kan? Klaksonnya pakai mulut. Ntar dia naik. Udah kayak kucing aja. These folks are rich, all right. Arthur, we've got a problem. There's 2 arseholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only 2 of you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the 2 of you ride away? That way neither of you get killed. Goddamn liberties. There's a few more of them turning up. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. Anjir habis. Makan minum. Makan minum. Mata. Ya. Kelamaan nyari minum anjing. Well done. Chance. Drop your weapons and get off the train. Look out over there. Here come the friends. We got more coming from the... Cepet banget gitu. Look out behind us. Coming in on horses. Anjir gelap, nggak tahu di mana. Gila, bisa nggak tuh? Manly man. Mana sih yang di sini? Mati. Kuda. Kabur dulu guys. Alright, let's lose them. Yeah. Hot pursuit. Anjing, jauh juga polisinya. Bisa yuk hot pursuit. Ayo cabut.
Gila, kalau Hot Pursuit begini menegangkan juga sih anjing. Udah aman guys. Masih ada cok. Kabur. Ah. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you as a Pernah tuh gara-gara itu nggak sengaja klakson kan ngikut nanti pinggir jalan, mobilnya goyang-goyang, ada suara di sana anjir. Aku kira lagi nonton bocep, mana volumenya kenceng. Itu sedang menyewa anjay. Sedang menyewa ya. Was that a setup? Law turned up real fast. Pursuit cari lompatan biar lost fish. Iya kalau ada. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either Udah way, belum ya? we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Masih belum guys Of course tuh. not, boss. Belum up kotanya. Sedang berusaha para dewa ya, sabarlah. Sumpah gelap banget aja. Makan minum dulu. Yang menuhin cheese, keju, roti. Masker pakai dulu ya kan. Ngecam dulu apa ya? Misi jauh nggak? Wah, DPO kita guys di jalur ini nih. DPO anjir. Ketemu orang sikat lah. Kecerahan gamenya agak cerahin. Iya tapi ntar di stream gak enak dilihat cu. Di aku doang enak dilihat. Ntar di kalian keterangan anjing kayak ngelihat ini handphone ibu kalian atau bapak kalian ya. Handphonenya terang sekali, terang. Cakep emang. Ada bunga-bunga. Yeah. Easy there, girl. Tapi fun fact-nya di sini bisa rata kanan kuda anjing. Perawatan kuda, modif kuda anjing. Ya kayak mobil lah. Ini aja belum rata kanan tapi kencang banget.
gila. Kabut anjir, kayak desa-desa gitu kan. Suka banget nih anjir. Walaupun gua nggak suka air ya kalau ke desa. Dingin. Tapi suasana kayak gini seru anjir. Emang iya modif kuda anjir. Coba Cuk, pengen lihat gue. Iya ini ke arah kota dulu Cuk. Kudaku kan juga capek nih. Ntar kita modif. Rata kanan diapain? Ototnya diganti kah? Itu dikasih minum obat kuat. Obat kuat kalau nggak minyak lintah Papua. Tapi kalau rata kanan tergantung sih. Si tokonya ngejual kuda yang rata kanan apa enggak. Kalau ngejual kita beli. Rata kanannya diapain? Mapnya segede ini ya kan, gila sih. Serius cok, malah bangsat. Ngapain aku bohong anjing. Makanya kan sebutan mobil muscle kalau mobil klasik zaman dulu tuh 3000 bertenaga kuda. Karena kuda larinya kenceng cok. Paru-parunya diganti pakai paru-paru besi kah? Paru-parunya diganti pakai karbu ini ntar. Tar dulu cok. Kita bayar DPO anjing biar aman hidup tentram. Bayar DPO dulu kakak. Well, hello again. Nothing like a fresh start. Coba kita cek jalurnya masih DPO nggak? Ah, kan kelar, nggak ada merah-merah lagi di jalur ini, udah nggak ada DPO kita. Tadi kan kita DPO habis ngerampok. See you later. Ini aku masih bocil, apa aja anjir masih bocil. Oh iya tadi mau modif kuda ya. Bentar. Kita modif kuda dulu, modif kuda. Hey, you there? Can I have a horse? Gila, LS custom nih, Dek. Buset. Biarin. Kalah ini LS custom. Coba kita cek kudanya. Speednya iya, akselerasinya iya, bagus. Dua, tiga, empat, lima, enam. 2, 3, 4, 5. Jangan yang mana ya, bingung juga. Tapi kok murah anjir. Race standar. Oh, karena ini kuda balap, bau. Tapi cepat capek. Nah, ini nyawanya panjang. Gantilah.
My host, nama kudanya Jupri. Nice. You only live once, lest you're a cat. Ada nama kuda Jupri anjing. Remnya ini pakai rem kaki kayak sepeda BMX. Udahlah. My daddy was a blacksmith right here in this shop. That's how I got learned. Tuh bisa ganti ginian Sep. Tuh saddle. Kita ganti warna ini aja. Hey, it costs more for a reason. Mana lagi ya? Bisa ganti pegangannya Sep. Nice addition on a saddle. Ini aja. Garaga nih, garaga. Enjoy. I got one of them myself. Jangan lupa pasangin spoiler. Oh siap spoiler. Ntar lu nih kudanya pijit dulu. That works. Ganti oli dulu. Mana ya? Perasaan bisa ganti. Little fine grooming always sets Nah ini off kita the ganti roof atas ya. Nah kita pakai yang long. fine looking. Warna putih lah karena kudanya putih kan. Yup, looking mighty fine. Lalu buntut. Few careful trims and this horse will look just Aduh, fine. backlight lagi anjir nggak kelihatan. Yang long sih. Apa yang dikepang? Spoilernya. Jelek cuy yang dikepang. Yang long aja. Tapi warna putih. Yep. Apalagi ya? Equipment saddle, appearance, iya udah. Udah sih cuk, sisanya kayak tadi lah. Gagah sekali cuk. Klaksonnya nggak bisa Sep. Anjir gagah cuk. Baru lihat lagi nih kuda ini. Good morning, mister. Ini kalau di GTA 5 sensor. Bentar, kota kita udah belum keasikan main anjing. Selamat beristirahat kawan-kawan. Masih jadi terkonsen original ya. Ya udah belum. Kita lanjut dulu. Nice morning, ain't it, mister? Will you move? Klaksonnya pakai mulut yuk. Nah tuh. Klaksonnya pakai mulut. Berburu bang. Agak sulit bentar kok ini pindah cu. Oh dia di sini. Kalau berburu tuh ada logo-logonya biasanya dekat sini. Jauh-jauh guys berburu tuh. Deket camp lah. Deket camp semua berburu. Lumayan jauh, misi dulu bentar. Tapi bawa ketapel gak sih?
Oh, bawa ke tapel. Morning, partner. Ini kuda ganteng sih ini. Nah, kalau pas geser mah berasa beratnya. Iya sih, tadi aku juga lihat. Tapi kalau main enggak. Morning, friend. Kudanya tuh ngikutin. Kalau di GTA 5 kan mobilnya nggak ngikutin. Dia ngikutin tuh. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Muka kudanya niga. Wah, rasis tuh anjing. Wah, rasis anjing. Got any leads? Untung di Indo nggak tahu niga anjing. Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might Tuh, work for kalau Dust, but cutscene for begini you, jadi high makes you anjir. stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Till we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean Zaman by that? sekarang kan orang I was surprised pony bawa once. tali tuh Now I'm a ngedereknya atau enggak workhorse. diikatnya Listen, anjing. Dutch Ini is- kuda, Cuk. Kapan lagi gila? Ajak jalan-jalan sore kuda. was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkertons here. New century's coming. Ya kali mobil ngikutin yang ngendalin siapa? Loh, di GTA San Andreas ada loh. Ya, tinggal telepon Vale parking ter mobilnya dianterin. Yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Apaan nih? Kok kantor polisi? I already don't like how this is going. Senjata dulu, guys. Gun store? Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now? Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. Katalog. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Gila, jual beli senjata ada tokonya. Kan mending kuda nggak ngisi BBM nggak pakai aplikasi juga kasih makan beraknya juga serah kudanya. Anjing. Kuda. Wih. Kok gratis, guys? RP 0.
Jadi kudanya bawa senjata. Kalau kuda sebelah macem-macem tinggal di deador sendiri. Anjing serem. Tiba-tiba kudanya ngopong gini ya. Kenapa ya bro? Gak suka gitu. Ntar lucu, kita modif dulu senjatanya. Revolver, rifle. Orang kaya mah bebas. Skopnya beli kali 8 langsung. Kali 8 panjang banget anjing. Kayak bukan skop anjing. Yang paling mahal lah. Beli semua komponen. Beli semua. Apa tadi? Style. Oh, warnanya cuk. Warna ini sih ganteng sih. Barel seluruhan ya. Frame warna putih lah, chrome. Udah kelar gitu aja dulu. Ini apaan? Wah ganteng sih ini. Gas. Bentar guys, lihat kota dulu guys. MT tuh lama mas, mungkin bisa besok pagi, nggak usah ditungguin, istirahat dulu. MT tuh guys, MT lama berarti. Gila senjata banyak banget cuy. I don't want to see any more trouble from you. You hear? Let's go. Di sini belum ada GDM horse ya kan? Belum ada kuda GDM cuy. Gila, tampan banget. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run in with that fella earlier. Dor penjualnya. Gak bisa cuy, depan kantor polisi anjir, modar. Yang ada modar anjir. Calm down. Set, panjang banget. Now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Gila, Mary? cakep banget. Ribu-ribu kali gua main game ini pasti bilang cakep banget. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying Yoi, buat ngetes senjata itu di GTA San Andreas anjing. Yang kalau jualan pakai kutang doang anjing, sama celana panjang. Pakai kaos kutang. Lari, bos. Kalau mau lari anjing.
Gila, cakep banget anjing. Gurih. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but Ini gak gue gerakin loh. new ranch hands will be collecting on the sale. Ini gak gue gerakin. Now the town BTW. don't care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Ntar masuk ke game langsung jadi burik. Free Fire anjing, kayak Free Fire. Snipernya di mana, Cok? Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Anjir, disuruh nembak dong. Watch the sheep. Wah, baru kelot anjir, kentang. Mana, Cok? Go on, give them a warning shot. Something close enough to make them cut and run. Nembak apaan anjing? Sumpah nggak tahu. Coba di map. Rancer. Sangat penting banget tuh namanya Rancer. Tapi nggak ada. Kurang panjang apa nih? Soalnya nggak ada manusia anjir di pandangan gua. Apa naikin distance? Distance. Gak ada, Cok, distance-nya. Shadow mirror. Zoom coba 3 kali. Ini aja scope-nya cuma support segitu, anjing. Kau kira ini PUBG anjing? Tembak asalnya kali ya. Apa ini? Tuh, nggak tahu, anjing. Like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Nggak tahu sih nembak apa sih. Apa kita curang ya? Nggak ada orang sama sekali anjir di mataku. Majuan dulu, guys. That ought to do it. Kok ada yang di sana? Alright, let's go round them up. Lah, nggak jelas. Gitu doang. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Karena ini mau merampok. Masker. Senjatanya ganti. Kalau salah, guys. Jalan ke sana gimana nih? Waduh, rame ya. Ikat lah. Langsung lah on foot lah. Berdua juga gas on foot.
pretty scattered. Apa nih? Return the spaceship the Lord. Hah? Ini suruh nembakin kah? Aduh anjir. Ah, nih. Jangan dideketin. Bodoh banget anjir. Suruh ngumpulin apa? Let's go. Easy now. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what, Marston? Now, I was saying, keep watch for any trouble. Buru. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be. Ya, jadi gembala sapi, gembala kambing. All right, whatever you say. I'm done arguing. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. So the hurt by holding press F to make move faster. Mencuri kambing kah? There you go. Move. Iya, suruh ngumpulin nanti di kurban. Oh iya, bentar lagi ya, tanggal 10 ya. Buru-buru. Kambing harus hitam. Nah. Jadi domba Garut, Teng. Oh ya, buru-buru. Pelatihan polisi nih, buru. Buru, weh. Ya. Mau gue tembak nih. Lah, Buru. Malah naik bodoh anjing. Itu kayak lu kemarin mandi gituin. Iya, Cuk. Pelatihan anjir. Fine sheep. They're okay. Pelatihan Seen anjir. better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. Wah, negosiasi. Done. Per Calm kepala. yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying, but we're paying. Go on now. Udah kah? Kelar kah? Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Apa nih misinya? Oke, keseluruhan misinya udah nggak ada, tinggal di sini. Maksudnya yang berhubungan dengan orang.
Kita ke salon sekarang. 18%. I thought we was doing the robbing here. Wah, ada yang mencuri. Good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. Nggak bisa bayangin aku tuh kipas VGA-nya kencengnya kayak apa. Iya sih, apalagi VGA 2 giga. Tapi gini, VGA aku tuh udah VGA tua, cuma udah sering diganti pasta jadi aman. Panas-panas dikit paling. Come on, sunshine. Buka masker dulu. Compromise. Well, I have never been a man for compromise, and I fear at my After age you, I am sir. old to change. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. Gila kan pakai di leher pakai selampe kayak Dylan. Dylan 1800 ini kayaknya. No funny business. Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Anjing, Tommy Slebeu begini gue liat, Tommy Slebeu. What the hell? Wah, masalah nih. Bahaya nih. You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men. Lu nggak jadi man ganti VGA BTW itu yang dulu cu pas kalau pengiriman Garuda Sukomental. Iya, ini masih pakai yang ini. Masih pakai yang ini. Wah, dia bawa Sandra lagi brengsek. Emang VGA ini udah rusak anjing harusnya, tapi hoki aja. Wah, pasukan Tommy Slebeu anjing. Please, gentlemen, this is a terrible. Kok Tommy sih baru? Thomas, ya kan Tommy. This is a case of Tommy mistaken nama identity. panggilannya. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be Dutch Vanderlyn. Kok gagal? John, oh, suruh nembak apanya anjir? Wants to be the Messiah. Hold to begin the matter before drawing. Iya. When the matter is for you will draw. Iya. Whomever he may be. I am Archibald. A lay Shoot the huntsman. Tuh salah anjir. Ulang. Tembak apaan sih? Ini nggak ada subtitle bahasa Jawa apa? Apa bahasa Sunda nih game? Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be Huntsman this Dutch Vanderlyn, holding John. whomever he may be. Apa sih apa? Sat. Apa kita lihat tutorial dulu?
wants to be the Messiah. Oh, tangan. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Salah bangsat. Ngecit, saatnya ngecit, nonton tutorial. John and Strauss. Ngecit. John and Strauss. RD2. Nih ya yang saya cari ya. Tembak apanya sih? Kok setting up? Oh, nandain dulu, jangan nembak dulu. Tak kira langsung nembak, Cok. Ya, saya tahu. Kota kita udah belum? Belum. Who wants to be the Messiah? Draw dulu garis saya kan. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Apa sih? udah nyontek salah lagi, goblok banget. Who wants to be the Messiah? Not me. Iya. Do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald. Sumpah sih nggak ngerti sih. Itu kan tadi pakai stick. Coba kita pakai ini. Hello guys, and Hello guys. how to just take a normal shot. You basically, the mission is failed and you have to start again. Now, and the way to do it is use the Deadeye and press Q and aim and press Q at all the enemies, and then at the end you just shoot, and this is what happens. Press Q. Ini bodoh banget sih kalau udah nyontek salah lagi. Press Q. Who wants to be the Messiah? Enggak, kita cek dulu. Tadi kan pakai Q katanya. Do I want to be this Benar. Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald. Tembak. The lady preacher. Gila. Look around you. You're trapped, you fools. Tommy. Aduh, mata merah lagi. Push up. Stay with me. That ain't nice. Shit. Awas bang, kena ente. Gila.
moncrot ya. We'll push the wagon. Arthur, shoot someone! I'm trying. Get behind the wagon as we push, Arthur. You can use it as cover. I'm gonna die here. Ah! What are you doing? Get me out of here! I'm right. Anjir. Some bitches. Aduh, habis lagi. Sabar, sabar. Aduh, nggak jadi aksi kan. Tommy Shelby ini emang pasukannya. Satu lagi mana? Cantik banget. Oh. Ayo kawan, cepat kawan. Acquire drink. I get shot. Looks like we're clear. Let's go. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. Alah, bodoh lah, taruh mana aja. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go. Yeah. All right. I better get it. Out of here. What are you Gila, bisa nggak tuh? Kabur, Cok. Kabur sejauh mungkin. Anjir. Makan dulu, guys.
Anjir, DPO lagi gak tuh? Masih ya? You're all right, girl. Yeah. Hey, you're okay, girl. What the? Who covers their face? Yeah. Yeah. Masih jauh gak sih? Gather your items, please. The train is on its way. I see you, friend. I'll help you out presently. Glad to see you on the up and up. Folks in New Hanover will be glad to hear it. Wait. Come on, girl.
Gelap banget. Anyone not killing you already? Trust me, keep back. You don't want anywhere near this wagon. Yeah. Evening. Dadah, thank you guys buat yang udah nonton. Kota kita MT ya guys, ternyata bukan badai, MT. Perlu gelap-gelap. We keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? Gelap, When we gelap. reach Paris? And see you in the next That'd be nice. video. Join Bye the commune. bye. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low. We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything